Professor Inoki Wakau ke mawhahoko a te tau prokalama ko ia ki keni malomo da mao e fiafini pia malo e ngā hinga ue kotoa bea kulawa ke whahoko mai mi apina au ku o te taitari lotu whiwhia moloto mawhana ke tiki mautolu kotoa bea ko mou kau mai ke tau kamata i he prokalama ko ia tala no ako mo politikare i ahoni pia pehewa ke tiki mautolu te motoki kau mai a moiange ke ngā o mamata i prokalama o ku whahoko i he ahonipa ko atu e taitari rei ke tiki motolu ko toa pe o ku mau kau mai mo ki maua i he prokalama ko ni. I he taim tatau foki ko loto ke taitari rei ai Professor ki sene Australia, Professor Inoke Huakau, whiwhia foki prokalamani Professor ki taitari rei koe i he prokalama koe ahoni mo e whatawange o ku lerei pe ai ngahi ngāue ko toa pe ku whahoko pe me i sene Australian amanaki ko ia ke whahoko ai prokalama ko ia. Oe ahoni whiwhia ke taitari rei koe ko ngā koe wike fo owen ke whahoko ai ta prokalama ka aku ke whiwhia ke Professor whiwhia ke ngā ue pe me i sene Australia. Si está por te que ufuanga ko katap whaki prokalama ka ata pe ke pai hata no ko tau ka vinga so ke tau to kon ke ki ngai ka huwa to ki me ake whakauko i ana ko tau ngai tanga no hata ko ke mea i si está como todo como ele o pito ya ho sa o mo ya ko nga we pe o ke sanga tua ro pe mo ya ya ke hanga ya ke para ho ka ko ni para ka to ko ti longa a pe wa si mo ko no a ko i me a wa se ke ka ko ta la o ko ta la o ba ko sai pe o ko pe me ya ko ta si está ka ko pau ke mahino pe ko hai ko ana ne fai tawa o ko ke tau tala noa i tau mahalo kai ke tala ia i ko si ni pe ko tala ia ko me ia ma tu aki ta ko tu pe ke to kanga kai pa ko si on ai vai pa hai para ofa ai vai i ko hoko pe ai tala ai ka ko ai ke tau to kanga ko kai ke tuku mai me ai ko tala ko ai hai ko mahalo ya hange ta para si o ta community ko na to na fai si ko ni ka ko hange pe ko ta fatala no ki mari ai tu wangen mai me aka mo ke ma o fa ka mo oni pe ko na ko ta to pe kai pe ko ha fisi pe ia pe ko kai pe ka mu kai ke fa hala ke ba mai ai ka kai na fo ai fa ta ma pe o ku whakapapa pe tau ia ka koe ka ku kehe ai platform ia ahon si pe ka ko pau ke tau ke inga ke tau ma o whakamooni pau au pito
pe to ka hoko ha ngai wa ko ne be mau ki lo ngo a mau fonwan he pongin ka ko to ka mari au ki pe ngai to na me ko to he ko hoko ia ye fi tu ko fa to so ka ba he kwisi ka ko ka pange pe au hoko to lo to fare ko te si o ko te a ko pong yo si o he ba mai ye ko ka ko me pe to ka to ka ga ki ai ki tau hanga mua o ake whapapau, o tau wea ha tau whakamo oni ke ha mea. Kai ke whalahi mai he niki a oki kai ke pau ha mea e koe uwha mahalo kato. Koe. Mone apito, Professor koe taha whakia isiu kulotonga. Oku wheko ki pe mo e hotau kakai. Koe ki ngata pe ki tau tolo, ngahi matakari ke he. A hono puke ko ia e he whaaki koe unau whai no puke whamalo hei koe o e kau nofo ova i he ngai whonua. Pea koe hange koe ko whamatala ki mua koe konga ia nau ngā ue kono puke kau nofo ova i nau dolu mau lao e nau nofo. Pea toki whakataharewa ki ai mga information koe unau mau i hono sene atu ka ki nau tolu e peko hai o kunihanga o hange ko tuasila o ko ulo i o nofo e api ko e fika fiha aku pia e ni ova na nofo ai pe aku hanga tonu rewa e immigration ni e ke feitu pia o ko hange ko ta mama te ka ko e fainga me a professor fa o fa fok te sio atu ka a mo he ha ke hengi ho to api o ku atakai ki tai ka polisi o tuki matapa na futokolahi mai pe whaili fia e nau asi o ku peke dohi ke kia haapi fia maari e te nau ngoi ai a pongpongi a hake koe tuu atu koe ngā mahino pe o ku aspeka o polisi tau pe ko hawhai hia po ha ova po hawhai ngā uhinga pe e professor O ko ia ngai o koe ka mea ko o e oho fia hitu koe ni. Ngai fitu kono whai tori o ku ia tai nemi kuna wa una toke ngai whaama. Koe. Ko na wa una toke ngai whaama ka ko o ku fuwe wawe au pita kakai. O ku koe ke lava kau suti na mea ko ia o tau ke tu. Ka kuna wa una toke ai si westa i tai la. Ka ko si o ki ni koe nau tau mua foki ke ma'u atu o ke iai. Pe koe taimle rei pe uki ei ho mate mohe koe. Koe taimia koe oku nau au koe mea koe nau au te. Koe ke fuko via hangi koe taimi koe ke o atu mo kuri mo ha na hoko koe musiwa. Taimi koe ana o ka koe taimini o na wata o pito na tokanga he ku. Ko taimi ko puke ai ha kau mea. Pange peko waha e ko pange ha tapu waki ka nau tonu. He te nau awe foko tauhi. E ta totongi he pure anga i he senta ko tauhi e kau tonu. Pea ko taimi ni he ko e mau koe u whaika maari e ko mau ia mea. Ko mau ia he toko lahi. Ni hono tauhi nau tonu koe. Ia i o ka matareba ke eke pe koe hae mea e ala toko ni ai pure anga ke whakanofo hata. Ka witai koe awe peke ai pe whapokotu ke ka whaihia. Ka koe awe ki ai o kutokai au pito he ngā au e pure anga. Koe hae ai mea hoko ue sia hataha o kunofo asteria ehe oka pau e whakapokiko. O a uia koe ni koe wahe ka sti koe nau whanau no whanua. Ka ko no awe koe ki nau tolu koe te uirewa koe hae mea hoko ke ki whanau. He kunau asteria ki nau tolu. Koe lao ai nia koe o speta o sako fulu koe no whanua. Ato me tikite. Siseti ka pau pia koe o kuke na ke nofta whakala koe tika. Ka koe whainga
whainga mea koe ni maatu i kore ka o sai koko sai whangau ki ai community ke tāno ki ai ke ngai mea ke mahina pia tau kakai ka koe koe kulau o whahoko puke kakai ni i ko nau monu i ai i he mea he koe ati pe e whonga ngau e pure anga koe ka pauna e to mai koe mea ngā ue mo me o fie mau e o mea e le ia mau e ase ia ni he ngā Tang nau whainga rewa ke ki whakatalatala nge ho mea koe tuunga o ke iai. Mho ngahi te kau aki. Na aku iai hata whaaki a ase reani e uesia ka whakapoki. Ia koe ko ngai ulahi ai ngahi whainga maari. E si besta. Tau whatau ange te mau pe ha monu i he kinau tolu koe ni o puke koe mea pe tau ilo lele ki mahana o puke whahinga. Tau ki kai koha mea fo o wia he ni hono puke hataha. Pea mohono tuku aki koe tala hata. Ki koe mea ia koe ia o wai pe wasene ni koe si ia. Ki hoto aki. O koe te toto kanga kita pe koe. Ai eke tala pe koe hea koe te toka ngā anta ia. Pe ku te nofu whakalao pika. Taka ne osi pe koe ia. Pa ku whakahela te toi tuhu ho ata ke hataha. He te kaha o kutala mai he ini koe si nia pe koe nau ilo me ke whamata. Koe mea eke tau toka ngā i. Ka ku tau alu ka toha tau loto tau ofa ki he whamiri ku e sia. E pao pare ma koe ni he taimi ke kai. Ka ofa pe o ku tuue ai ngahi toko ni o asi mai e tai koe whainga taa. Koe mea pe tau koe koe ki hai. Aia koe mihi o whamatala e profesa o ku kai koe puke koe o ni ihi ko ku nau nofo tai whakalao. O ku kai koe puke kotoa pe o ku puke pe o whaheka ke whakapuna ave ki tonga. O ku pau ke ave nau toria tauhi. Tu kehe ni ihi ko o ku nau mau ia nau ngahi whaihia. Pe mau ia ke tipoti. Tu kehe ngai mea pehe ia ku o sa me whamau o ngā pau ke alu nau tolo alu. Koe puke pehe nia koe tala ova me mea koe ia. O ku ki hanga tonu ia alu ku pau ke ave nau toria tauhi ka toki whai ai whakaike eke mo ngā ue ki he ni ihi koe ia pa. Ange ko whamatala ku lawa peo mau monu ia o kakai ni ihi Io, koe mea te whito koe ai haki uhinga. Ke nau nofo ai he. O ku kora hoko ia he leanga. Mo e bako ia. O mai ha o loea ko hataha o ku ilo whai koe sini. Ange ko kau in koe sini. Ei kene toi process for all ko me a ka pauna ke. Ko ririu e tū kunga ko kuia ia ai kuia hao ki whanau o kuia hao maari o kuia ai ha. Lahi au pita ko kua ue whahinga ni ihi o ovai ta oi taha. Hono tau hina o tolu koe ka whai ngahi punga koe ni. Kia ka pau koha ki se whine au jai ke maari. Ko mea taha e no whai ke maari. Ko ngahi option kehe o whakatatau ki he tūpunga o taha kotoa. Ka whange ko kulau ko sai whaiwa i he mau nopo e ni ulahe nau whinga awe ati kia mo i question e ngā keisi. Kia e hoko rewa ne toko ni ko tau koni le lei i asi me koni e keisi koni ko e o puhu mau e si ai. Tala noa a Facebook he pongpong ni. Koe. Mahalo ko tui o ku mahino e whakaukau ko ia. O ku ta tala noa ai. Profesa i he ta proklama wha mui. Na ta tala noa whoki hange ko ia ku ave ilo ki ai ka inga ku nau mui he proklamani. Koe whakatau mua whoki ta tala noa ke o mai e ngahi isiu ko hoko ta tau pepo koe ngahi isiu wha politikare. Ka ta sio me he ta whaaki whakaako pe koe haha ngahi me ai. Pe e ala aunga whakaako ki ho tau ka inga kou whanongo me tau tupu. I he tatala noa koe, i he ta proklama whamui
na te talanoa foki ki he isiu koe ni o ku na iai ai tu i pepe foke pare mia ma taha kau minista na to ai ne falala ana ke foto mai foke whakau kau ko ia ko taha ia ngai whakau kau o to tonu ke whakahoko i he wakai whakaako ki ai he kai ke mau ke tukuange ai ongo ai lakanga e ua ko ia kai puke peto e ngai lakanga ko ngai ko i lakanga pe ua ko ia na matu ngai ai tohi ko ni ina tu ko ki he tai ni mi ki ahoni o ku vai ko ne tapolo kalama u te kai ke uma tu ke ka pau ko stu kuange mai ongo tu watu ai pure anga ke whapapau ko si ai pe ai ngai tala noa mga hiongo ko hau mei tonga o ke ko hongo pe i he social media ka ngai kauta hangongo o ku i tonga ku na o mai whamatala pe he whalalaanga ku o swafisi pare mia pe moe i he lakanga malu i whanua, tau malu i whanua, pia moe minista ko ki muri whikita uto i kamanu. Ka kono mo ni na tikai ki ai ha ongo ia, ko tuku wha ofisiale mai me pure anga ke tau whapapau, o ku tonu ai whakaukau ko ia, ai tala noa ko ia. Ka ko kuhinga i kuhanga o hake, ko inga ke whihoanaki pia moe whamatala na ke whai i he tapolo kalama whamui palofesa. O kui ai mea i he area whaka pisinisi tu e hake. Au i he kau pārani o whakarea pe koe win-win situation. Kai. Kai ke fo i hataha ka na whatou mau haki i nasi. Ke kai ke lelei. Koe mea koe ia si te kako mea na ta si o ati ai. Koe harewa ha option pe ko ha siri ke whakatou lato si e mau. Ke mau mai he tu ia ta whalala ki he. O ke hea tu rewa he pule anga ai o ke whalala pe ia. Sa, lava whe rewa ke whakalato ta whalala mo whalala. I he foi situation. Ko mea pe ko option pe taha ku au. Ke lolo watu ai minista taha. Kai puke ho whalala au ai kabineti a ke minista taha e kei whalala pe ko ke minista koe. Pe a tuku atu rewa he pare mia e minista koe. Ka kei mao pe whalala e ke ai ke tolu pe koe. Fiha o koe. Pea mao rewa foi, pea nonga rewa foi tae whalala, pea nonga mo whalala. Koe mena ka potu atu, tae ofa pe oku nau alu kia, taimi poke ihi ko ha decision e whai te ha toko taha ka ko kabinet, pare nia ma kabinet, ka tau ilo ai pe koe decision e kabineti koe, o pau ke nau whero toi, kāto. Ka tō whakahoka. Peka pau rewa o nau ke iarea, ke whakanonga ha loto ha taha o koe ke loto ia ke mea koe au ke wiri taki pe ia. Ke nau o hopo. Koe mea ke he ia. Si te ska, na koe uhinga ia koe o kuhu. O tua ia i hono tuku mai ki tua. Tau no popoki he. Me ko mea kotoa pe ke tau whakau. O ku tau ke tangata. Ko tangata ki tau to. Pea neongo no whakapuri e ngahi mea. Ka kuasi o ku mama pe ku tala noa hatahaia pe ko hono hoa pe ko taha. Tala noa o tupu ai mama mai kodi ki tua ko fo mea ia o hoko. Ka o ko whakahoko ai au ai si me kakapako mea e ko hoko. O ki i whakaata mai ange fo mea ko mea. Tau si o atu ka tau ange peko tapo. Maka tau hiki atu ki hono whakalerei i tau ngā ue ko nofo e tau ngā oi whakalakalaka mo hafu. Mo ko mahino ia ko ngā. Ko tui pe mahalo palofesa koe mahe waweni mai pe he ka ke fufuolo mi he ni ko tau whakalaka i he isiu pa me palaparema. Ko ni ko ngā ka tau hoko atu me iai.
I hene tu ko ia. Na tatala no foki he polokalama ki mo atu he ta polokalama ngahi polokalama me pegoni ki muini na tatala no foki he te mokalanti. Mo taimi ko tatala i ko pulu kai whai ko he asi mai rewa ngahi ai pure e ko whakatupu koloa ma ngahi mea pehe. Ka ko loto ke taki ha wange ki he mea gui ko pule lelei. I he ngahi whonua. I hano whawhi hawana ki o tatau pe ko hawhai ngā pure i ha whonua. Koe principal ko ia o ku pehe ko pure lelei. Koe principal ko ia o ku lava pe ke mo ui i ha te mokalati. Pe o ku lava pe ke mo ui i ha whahinga pure anga pe e lava o whakahoko ke ai mea good governance. Ko he Silvesta ko si hala ia e te mokalati. E tau hanga tā palasia. Ka ui kai hoko whaunga pure ia. Koe. Puta hoa ta tō ti tā palasia hange ungari kovi e te mokalati he tai meni i. Ngai rere he tai meni i. Ka koe ngahi ko unga pure ka patu tau sio ki he. Tuku au mai e ngahi whaunga pure mamani e. Silvesta. Ta tau ai te koe ha. Kominisi. Koe sosolisi. Koe repapirika. Koe pure anga whakatui. Koe monaki. Ka tau ai pepe koe haha. Ka koe tau tala noa ke ngai pure. Ko ene tuku au mai koe he ngahi kuo ngā au mai ki ahoni. Ko tawe ngā o te fito. I he pure i re rei ho nau soro kai. Ho nau whonua. Ko iwalu si o ia o whaunga. Whakapolitikare ko toa koi. O au mai ke taimi. Pea koe whakakau koe nai, o mai koe he nai, kai ke whukloko kau e kakai ia. Pea koe whakakau koe ko hau koe o whiloi mai ake ngahi. Teka ko ia he taimi. Koe whakakau ke kau e kakai ia. Ke nau ki rā rea ke whaitupui. Ai kutupu ai whahinga urunganga te whito o ke he koe whiri. Koe wauti. Sai. Koe mea ia, koe whaunga ia, koe fu mea mate ia e Silvesta. Koe mea ke tau aluki ai, whotutu e wha. Ke auku pe whotutu e whaunga o au ke whangau e whamiri, au ke he ngau e ngahe kautaha. Ko pau ke nau whau ki nau tōlu ia, ko taimi koe o ku hua tuai koe koe mea kehe. Ai taimi o ku hua e tangata ke whaunga. Kone hua tu koe e tangata ke ngai whaunga ne ongo koe whotutu whaka mea mate te ia ngā ui. Koe ne mo ui. Kia koe whaka amu e hua tu tangata o tau mua ki he pure lelei. Ke koe haa hono, ke koe saiange whakapisi nisi ke koe haa. Ka kua pau ke whao whaunga ke sai e Silvesta. Ka lava ke mata mai ki mamani. Walo rewa tangata o toki o mai e ngahi principal kehe. O mai te whakasio he te tau whiri katoa. Ko foi whiria o mai ka tau to. Pea osi koea, pea hiri mai o lunga foi mea ko whiri whakapoto. Ko whiri whakapoto ia ko mea whakamolare ia. O kui kai ko mea whaunga ia. Ko foi mea pe tuku mai he whaunga ia ke whiri. Kuma o stuku atu ke whai e whiri. Ko whiri whakapoto ia. O ku whai a kia ho ata mai, mo tonga mo ui, kia mo mea ke tuki. Ta ko ngā mea ko ia Silvesta, ko ngā mea te he kehe ke ilo e kakai ko ngā mea kehe. He ko ta whaki ko e ki he tangata. O ku ngā ue i ai, ko uhinga ko e mo la re mo e whika, ko ngāhi mea kua tuku au mai, kia ilo, ko ngahi ulu ngāanga e mau luka ai pia merino a sosai. Ta unau hangare wa tauhi ulu ngāanga ko ia.
o tau monu ia tātou li tonga e tau mai ue e tau wha i ka veikolo e tau piki ki ai. Ko si aina o ku ia e nau ka veikolo na te walu. E nau piki ki ai. Ka lava ke tau noko whakataha. Ko mahu inga ko e whakamola. Ko uhinga ke lava o tau noko whakataha tangata o hoko ko sosa ia. Ka osi ko ia. Ka hawe whaunga e pa tau ala tuki. O fie maure balao. Tau hanga whau e lao. Ka he kai ke solo wa he mea kotoa pe ia e tau paro pare ma. Koe paro pare ma o fie mauia. O ko fie mau ai. Loto. Ata mai. Mo lau maari e o ko toton. Ka ne lava toki ngā ue i ha whaunga ke mo ui. Ka koe mea re mai ko tau i koko purere. O hange pe koe tawha a lau. I te ka. Ka pāna ke kā pe koho tupu hake. He kai ke aha sistemi ia pe koha tapiheko ngā aue ke mo la re. Lotu moe hā mo hako moe. Tala whakaponua moe hā ke ngā aue ho mo la re. Te ka pau kai ke ngā aue fo i mea ia ko ia kia koe. Hei kai ke ngā aue mo fo i mea matia ko ke hū ki ai. More ke mama. Aloa tō ke whaunga. Kia pehe kuhanga e whaunga ngā hikoti ke whai toto. He peke kei kā pe koe. Koe mea e ko mahu inga koe ke ilo he. Ko whaunga e koe tō whotutu upe ia. Ke ne whaka i via ai ka veinga. E taimi ko hua i tangataki ai. O whakawhai mo hua i ne turi fua koe ki hinga. Mea ko tau sio ke hang ko pure re koe ofla koe hapu. Kau totoni ke mahina o pito si esta. Ki ho tau kakai ka tau ti māmang e tau anoa. Ki he ngahi mea koe iahe koe uruanga o ngahi whaunga wha politikare ko toa pehe nau teka mai o taimi. Ko kawe ngā o kau e pure re i ke te fito. O iwolu sia o whahina whaunga pure kotoa. Koe ne tū, koe ni e profesa i he whakakau ko ia. Koe pule le rei, hange ko ke talanoa ki ai, koe whaunga, koe umea ia ku mate, koe hua tu koe tangata ki ai. Pe aku mo ui rewa whaunga ko ia ngā ue. Pe koe alatu ia mo ne mea whakamolare, pe koe ai rewa ai, pe ngā rewa ngai whaunga ke nau, ke pure i ke toi le rei iange. Ai rewa ko si of geni profesa he ku okulahi ai ngahi hono tala noa i dai nimi i he mitia wha sosiale ai ngahi whakakau kehe pe ange koe ni ke whiri koe mea ke toi pure i le rei ange ai whonua ke te pure i le rei ange ai ngahi mea ko toa pehan ko whare area whatata whakakau e ni tapau e whiri he kakai kau no bere e te pure i le rei ange ai te le rei ange ai good governance. Pa he ni ka pau e whiri he tui ia ka uno pere e te pure i le rei anga. E koe umea konta pe ku whai o ku mimi whatau mua pe pala whesa ke te pure i le rei anga ai whonua. Ka koku uinga pe o ku malava pe ia ai good governance hange ko whamatala. Ko wakai koe ki tonga hai ni mi o ku osfe unga pe tu unga koku ia i ke ngā le rei ai good governance pe o ku whi mau pe ke whai ai whakalakalaka i ngai mea ko ia. Whakamolare me mea ko ia. E unga a noa pe ia e sipe sta. Ka e tupu e ngā ue e whaunga o tau ia i he hu a tangata lere i ki loto. Ka hu a tangata ki loto o kuma teu i he mea whakamolare, mea whakaurunganga, mea hāpu, mea hu. Pea o kui kai ke hanga he fo i mea gau, ka tau to pe ko fo i mea ta e hu ki loto. O koe ke whakapapau i mai he fo i mea ko ia, te i kai ke tōha whakatau ere paanga. Mo ngai whakatau ere ke o ku lava ke
ke mau ye ho ko te whao. Sa, ko tau pao pare maa. Pea he ikai rea wak mo fo i mea taha ko tau wau. Ko mea ko siri. Koe. He kai kene solo vai ha pao pare maa. Ta tau wai pe ko hai kene siri ha, to hai kene siri. He kai kene solo vai ha pao pare maa. He ko ho o siri au. O mai o whakahu ki loto. Ke ngā we e fo i whao ngā ke moku. Ka whange koe tatala no. Ko pau ke fusai au pita teu whakauru whaka ngā ue e ilo mo. Mea koe umea ke hea. Ko ene lotu koe ungahi ka ngai institution lahi koe ako, koe lotu koe ngahi kautaha whakawhamiri, koe ngahi kautaha ulahi ai ngahi kulu. O kune fota koe mo ui a tangata ke whakafōtunga mai. Pa koe whakafōtunga mai ia o tau sia. Kiai. O mata e alu e tamakoi. Tau fi. Pe ala tuia o whaikehe mai ia. Ala tuia o si o ia. Ange uta mai mea ke ki whao ato lai ua kilu he kato. Koe ne whao koe he kato. Koe ne o si ana. Ko tuke koe ke toi lava no ulu ngā ona mo ilo, mo to'oka mo ui o puke ia. Ke hoko, ko mānawa lelei ai fo i whaanga. Ko umea ko ia o tau toki au tau tolo o ahi ka koe tau ri koe ai tau peti hata, tau peti. Paa bea kakai ke nau. Si pe ai lau ni te wharea rea ka nau si o ki ai, kui ai tā mai a ku hao tā mai ko mea uita lai tā ai ko mea ko ase ni te wharea rea ua ka mea ai a ko mai kau ai kau politiki o whakamata lai tupa, ange koe tā inea pe ka koe tā tongo e tā whakamama wha a tā ua ke ilo ke kai ko whaunga ia ko su mea mate ia. O toki mo ui pe ia hono whakahu e tagatatia. Mei he tui o alo whai ki hao. Ke whakahu atu koe ki ai. Paureba ke whakaulu nganga ai tangatai hei ngahi mea koe o kui tua so tai e tia koe lotu koe ako koe hapu. Pea koe tau amanaki e aluatu o whakamana wa i mai whaunga iha mea e sai ki whakalugu fua e whotoa. I hono whakalakalaka, hono whakaikonomika, hono whaka. Pea merino, pea he koe i anga e koe nofo. O kutai koe ke tau whakakulupu, pea fusi te hea kulupu ia hene totona, fusi ate kulupu hene totona, e kai awa ha mea i ai e Silvestar. He koe tau amanaki pe koe pure i koe le leia me mai so sai e ti e mo ui ya mo whakairia o mea koe pure anga koe hapu e alu ki ke ko tau teka koe ni ke tau au koe tau ino ke tau koe harewa ai teka koe ai mo riri ngahi riri e hoko he tai ko ka koe tai ni o whata tau ke tai ni o tau lo tonga tu he foi no fo anga o nga wa pe tau mea koto Koe. Kaku mahu inga e si vesta ko ngo mea te hei ko tangata ko whakahu ke whaunga mo whotu ko te whaunga he kai ke tau mau tau ko tange ko ni ko fie mau ko ke whotu ha tau corruption commission Koe. O mea whaunga ia e si vesta tau toki siri atu le ba kakai ka pau ala te kakai ko te nau ngā we e corruption ai potunga au e ko ia o nau toi corrupt mo nau to o ke nau mau ai ulunga anga ko e teu i mei tu a ko fiti pa mo sai nga au ke ai au ngai he ke au ngai ia e to sa tu ta ma ki anga nau to luia e foi
fo whaunga ia ko ia ki society hatoimea. Tāku tau lahe tau tuhu ke whaunga, ka sisi e tau tuhu ka tau tolu. Ki ono teu i ki tau tolu. Ke tau mahino ka tau tolu, ko sai e whaunga he tau huu ki ai oksai. Koi. He tau silo pe tau tolu sta mai tu whahalo mo tau moalare, o kowe kape. Kowe ha. Ko nga ia ko sta mai ko de ai ata fa ko nua mo ha. O ko nga i nga la ia ko sta mai pe ko. O ko ve loi. O ko ke ta mai fa nga ia o te ke loi. O ko tau ala to ke la o ala ki ai o fa te fito he ngahi mo oni ke he ko o si tuku au mai so sai ti mo. Ko ke ta le loi fa ma wanga. Ka butuku o ke sai pe lo ia ka ua pe na ilo sa ma ka ko e me pe he u tatala no ki ai si sta ko me ko ia to fra am e alua te tanga ta fra ba uinga i no ma uinga pe ko me ko toton tama fai to si lo ia ko tanga ta fai to no e ta marea mo ni e i ta me he ka ia ta lo ia ta so sai te lo te me hi ko ya he ka ia ta tu ti ya ka pa ta malanga mai na ke lo te ko pa ke kai ha pa ke ha o ta mai ko ni ko ke ka ki to lo no o ki fai lo fi hu ya hi ta o ai ka kai ko ia ya ta he na ke ngai po pula ko kai ha o vare pe ke asi mai ko ta mai ko tangata ko ke fa ke falala ho tala no ko tala no na o ku ke malu ya hai ku ke malu ya hai ya hila he tau rea si sta Oku Maria pito e whakatala noa aku ke o mai e palofes. Ko inga he ku ke whakamahino ai whaunga ngai koe na aku kamata o atu ane nai koe whaunga ia koe mea mateka ke ne lawa ia o li liu ai kakai. Ka kakai ko tau tolu koe mea mo ui ki tau tolu. E ke lawa he whaunga li liu ki tau tolu ko tau tolu pe ko tau lawa o li liu. I he whainga tunga whamolare ko ia. Ka kou sia tfoke e palofesa ke hu ko ki wharearea. Ko whai o kwai pe whangi mea ke ka kwai whai lao e ua ko mai ke qualify ke qualification ni hataha ke candidate wharearea ke a o ta uata pe ke o kwai ke whaha pato ki tāna ki marewa ke kiria kwai ke hane mo ua whamauanga pe aku pau ke nofotonga pau ke tahaka me muri pau ke iai ko he mahina tolu pato ki whai ke kempeni ka me ka ngo whai makatuunga pe ia e ua au ne whakaata apita o ia ai candidate wharearea o te fu ata apito ai tuunga koku iai ko candidate wharea te tānanga te ki ai moe me mea koni kuarea i he wharearea ke hange koe ni ka pau te alo candidate pau ke whamo o ni mai toko ni manoa pa koe ni ku fotu ki wharearea i he lao ke tuku hifo ai ka whamo ni ke to hongo fulu pe ai te fufaingo fu ango te kumi i beha ki to hongo fulu ke na whamo ni ka te candidate ai ko ne tu unga rewa ko ia o koe rewa ke ko uhinga koe ke lava ke CV ngahi tu unga whakamolare mga he mea ko ia koe ki ah mea pehe ia ai i he tau lao ko ke whiriwharearea. Ke lava whaha ki CV ia e umea ko mahu inga. Ka lava ke hua toko taha koe ki loto. Au toki hua pena tau ki loto hanko whamatala. Pe toki mahino ai pe taha koe, taha lelei, pe taha koe ke lelei, professor. Io, e koe mea CV koe. Koe. Ata pe ia ke huha taha ke hao kantiteiti. Koe. Ka koe mea CV o mai tapose, o mai he society e ngahi mea CV ko toa pe. Pa ke pūri e toko taha e koe. Hei kai ke tau whiri e tau tolu, o whata tau ke tau whiri. Ka koe mea CV koe.
o kai ke ha me asi ko me asi dia ko me ko la o pe pa ko me pe fai ngo fu ta ka no mai he la o ke malu ho tau ata ina ka ke fi alu ke la kan ko ta ke alu ta tau ai pe ko ha tu ho tu unga I ha so sa ye ke ka paure wa o kueanga fe unga ko ke alu o ko ke fai ngata ai ke ka ko tau fra mau e tau fili o sai pe a ta maka o pe ta pa o fi o ka pau e fili he ka kai ki roto ko ha re wa ho to me a fai ko to tonu e tangata to ngā te fili ke ka pau une fili ko hai pe une fili ko me ia ka koe ka malu he la o mo ko ni stu to ne ho tau watai ka puka wai foi me e ko ia si esta ke kai ke tau ki frahela e tau lao e tau tolo foi me ko ia ko no hinga o kui kai pe te tau ilo e tau tolo ke ka ha upe ko to ta ko ia na fai to tonu tu pa te alo fai to tonu loto pe ko to ta ka na fai hala tu pa te alo o to alo ki loto fai to tonu ko ke ilo e hata ko tau kempo pe tau to ngā mea koia. Ka wia I ne ngoi tau o mai koe whiri, ko tamarelei. O kusi o rewa koe mea tau tawa noa ki ai, ko hono whaunga o tō taha koia, o kuea ngai mea lerei ki tau siukai, o kuea ako lerei, o kuea I lotu, o anga lerei, o kuea I ngai unukanga tau society, tau nofo, o kuea ko ngai mea ia ko kofu ake taha kotoa pe tipeni e tau kua whate whito rewa e tau whiri a tau tō whiri me he o arua tu pau ke rato whakama te kuia e fo I whiri a heni ko e mau kau a po te koe tamai na whiri mai me kansolo hono historia ana ula hene me ngā pōpula hene nofo koi tupa te koe e ke atuki ai ko ha qualification ai ke algo fili ke council ke kau tange tan ako e o me alai a popu ke ko ha wa ko ni ko kau ke o pitoa o ko ngo ia o pe unga ke walu ke ko siri o ko si ke kai winga pe ko hai o kune ilo ka koe mea koe uruaki o malu I he koni stutone ai to tonu a tākoto o mai pe fo iua ke ai ko tau alu koe ke tau hanga o whakalao I moha fua ai fo I to tonu te fito koe ia ke hanga whakarei de hiki o a haa wena ta e ako koe papari malahi ia singa he kai ke lava he ngahi mea koe ia o whakapapau I mai io ka ke tau whiri ai he kai ke sai te ka tau whiri ai ke alo sai koe ke whakapapau I mea koe a superstar he kuiai ngahi ahi o toki o mai te ia o asi mai ki tuka I he tai me uko ke alua ke a maua a nieia I ha kainga mlakanga I ko mawhai ka koe ni toki o ngai ke asi atu ia ho tae paanga toki asi mai pe ia he kuke lau ke paanga ka koe tai mue na ke nofo ai koe tu ahe whamiri ko ki mahe peo na ke nofo mo ia tau sai pe ia ko tai me ko hopo ai ki he ko o sen ke he ia e fie mau a whahinga ulunganga a whakamolare whaka o whoho le lei au to ia ki ai kate matu ua ai ai mea ko ia he kuke ala tu koe me he lau ase ki he lau miliona toko pe he tae riri o koe tai meni I e uesia e lau miliona he koe ulunganga koe o e sistemi ko tau alu ki ai ko no loki misi ni ko ha ko capitalism ko capital ka ko e lau e capitalisi ko everything has a price me a ko to pe ufoka mahu inga ko we hano mahu inga wa u mo lava no pe fora ta
ta ko ne o tau siu ke mama ni ko hea hana. Ka tau to toka ngā nge he ko tau tau no ko ko ne e o ko me e ko tau unu ki ai. Ta ko tau unu ko ke he ngā ue whakakapto i si e ne. Ko tau tuhu e ko kā ne ni tapato ai. Ko ai ke business, ai ko nofo ke mau ha le lei whaka business ko mea ke he ia. Ni he ngai mea ko ngau. Ka ko mahu inga si ke stati tau si o le lei pe. Ke tau whake ke he ia ngai mea ka toi mahino e tau tala noa ko. Ki he mea o koko tau konoa. Great. Professor ko ilo be me o se ta taimika ko ku e ke do pe o ku ia i toko ai to kakai o ku na popo o pito ki he pure anga ko ia o ahoni pe ko me le pe ia ke tau popo i au taki me hai ku pure anga aho anga fu tau tunga tau fili ka ne o se pe ta fa mahalo na ha wa pare me fo me ha ka ta fo na le na te fa fa ko ia pe kako ku wakai atu ke ngai mea koe ni hoko o ku kawe ai fo i siu koe ni ki tu i siu ia ko wakai ki ai o ku i tala noa ka kai he social media o ku ai ni ina nau popo o pito ka kwangai ku nau ki tu ufa veve ua ange ia ila ia ki he ngā ue ai pure anga ko i ngā ka kai ki nau lava o solova ai fo i palparema ko ia vave ia taimi vave au pito ko ngā ka whai mo tau mawahe mi ai ka koe ne tuu foko ia, ku pau pe foke pe he, koe pule ang kotoa pe, koe hanau malo hinga, ka koe pe hanau vai vai anga, ka kuke tui e hoko, ai mea koe ni ke hoko ia, koe palparema ki he pule anga koe ni pe, ku pangi si palparema pe he ni ia, i he whalere pule anga, koe ne lava pe solo wak, tau move on ni koe ke hoko i ka fu palparema ki kakai. Si westa ka pau o te tau sio ka kai pule anga, o ku hange pe, o ku ko o se pe ho pure anga mo mea na e hu ia o ka ke tau te toka ta to ke ko a te pure anga po o hange pe kamata Koe kai ke pe he ia o pau ke la tu ko ke mahino ke pure anga ko fai hala te ke accountable te ha o pure anga hoko o tatau to pe ia mo sistemi nga pure anga na tau nga o ko vilohi ka ngā whapure a ngā tau taha maha pe tau e ua. Kei kai ke nofo koe o ri ap tuku hau iha potu ngā ua. Pea koe mena e toko nia ke sai e tau ngā ua. Ua ki poto tau ngā whapure a ngā he tapa kotoa o ngā ua o ke mao ke pure a ngā. Kono ua. O ke ngā ua koe pa ke ilo hau e tama he tau fo o si o ke o ngā ua nai whai. Pea nai reire i koe tai mini ia. O tau au to ke sai na mea o ko la ta haia o ai ap tu hawa ko ngā ue ta no fai te. Mahalo pe ko uhinga na uhinga ko na review wai ai ko tempo a ko ofa na tau ai. Ta ko ngā mea pe he Silvesta o ko tau tokanga ki ai. Te ai ngā mea ai ke tau sio whakarele ki he tau whau ngā he ko koe ke hawha ngai tu umau e si kata. Ko whanua ko lusi au ke he au pito he ahoni mo a tau e ua noa ko si. Ko Russia ko ahoni ke he au pito ia pia mei he Soviet Union. Hono ngai ko tu ko ngai a vilo a takai ai hono whakalele i pu. Whaunga ko toa pe ke tuha mo tai ni ko o pu. Koe mea wave ta koe mea. Pea pehe pe mo siaina. Ko siaina koe o mao, na ia mao. Te au pito e me siaina ho. Pea pao te tau si o hake ki whanua kongu ne whangari kovi e te mokalatehan ko Amerika. O ke au pito Amerika e koe mo Amerika koe ahoni. Koe anga ia teka ai ngahi whaunga mo nau i volu sio i he liliu ke whakarele. Ko te hui ke hele wa te. Ko ngai liliu ko ni e sai, kua tau whanua peka. Ko ngai me e ka kou sio ki o whakawhi ko
o ia e ngai mea ko fehu ia he tai. Ka koe po wale ma te hito koe. Koe ngahi movement pe he, koe fo i whaunga koe na e whau ki ai. Na i kai, te na e ko. He kai ke hau koe o ai ha mea ta se unga pa ke hau o teke fo nua ke alu. O kai ke ea ha whaunga mahino ia te o mai. Kai ke koe ngā ue, o koe papare mare vai e tau tala noa koe ni. Ko alu au fusi mai te mokalati mei mua whakapo mua. Ko tala ko te mokalati e. O kuta te mokalati e tu mua pe. O kutu ia mei mui me ngai whau ngā o toki gala atu kau me atia. Ki aitolo sia ko ia. Ke whenga e whakalelei. Ke taki ai whau ngā ki a mea o. Ke purelelei. Ko hae ngai mea ko i tau pehe koe. Ka koe ke pehe ia. E mau pe ngai mea koe he taimi ke taimi. He ko pau ke tau tō e tau whamama wha e tau tō ke te tiu i koe tangata. Aki ngahi mo oni koe o tau na pomo ia he tau sōta. Ngahi mea ko tau o stala e tau tō usai. Hange koe ta whakata ko koe loi. He koe ta mai ko ta makaka. Koe ne mea koe ki rilo homa pe ana koe kaka. Pea ko tau si o atu neongo whangofua he konistu tōne ke kau he whiri. Ki aone tau ata aina koe kau he whiri. Ka koko te ke whiri ki roto. He kai ke tahu pia tala mai ke kau he whiri pe alu. Ke kau he whiri, pe e whakate whito ni alu me ho whakamau. He ka pau ke sa ia pe koe ne kākamo e ne loi mo. Ka ke whiri atu ki roto. Ko hui kaila mai koe me i roto whaunga. O ko whaito tonu pia. Kai ki toi kāka ko hai tuitia. Ko hui mea ia ko whailoha ke hui au. Pito ka koe paumarema o tatokan ki ai ke whawhai ke he. Ai anga e tau tala noa ke ngahi mea koe. Ke unau ke he sīpesta. Professor ko tiu mahina o pito ai e whakatala noa ku ke whai. E koe ngā ko tā taimi te o atu whainga maare koe ni ke whaama opo mai tā polokalama. Tā toki hoko atu e tā taimi polokalama hanga mai ni hoko mai. Maho si te sāko mea pepe ki tā whaosiki ai o Pulahiang e tau longoa a koe uhi ngā pe koe ngahi platform o tau lava ke tala noa ai. Ka kouwha alu ki tonga o koe peke hoha ai mo ui e ka kai tonga. Ka kui ai peka kai a koe nau mo ui o mau me o kapau te nau rea whawhetau ke tuku. Ka koe mea ke hei a tension mea re ke ngā au e ke whainga mea ke he. Ai ta foke ra toko tuku ki i koe. Au mea kotoa mate koe. Hai kaunga e tu i ki more ai. Ai paanga he ngā au e pule a ngā moe ha. Ha koe ki koe mea lo ka tonu ke tau ki lei le hi e whahinga mea pehe. Ke tau sio o te mahu inga mau peke ho tau kakai e tala noa o kuiaha o whakamohoni ke whahinga mea pake tau wholaki mai ko. O kai ke te hau ke o tuhutaka. Ka koe mea whakalao poki a si. Ka o totoni ke koe tokanga kai te whakasi isi e tau longo a. He koe peha ta hai whapaanga ke hau o Facebook pe hau ia o whai ni whakamatala mo ne laukia hai. Ka ko lauta umai ai hao ia ka kai koe ni ke mea koe o kinau whai. Ka koe kai rewa ke tau i loa i he kunau ilo kunau whatupulongoa a ki he whanua e whahinga mea pe hei ngai te iai pe ka kai e tui ki ai. Ka tau toki i whamau nutai o pe tau no po ko ilo koe pure lele i koe ngai mea koe ia koe tainia o atu ai e tangata ka huke whaunga kia koe mea tau whaamu ki ai ko ka rei ngai a tau ngā o kia. Ako o whātu ke tau ko sponsor si te ska whainga maari ko toa pe tama o tala no ai.
tau whange koe tā lau, ka pau ke tui mai koe ke whakamata la pia. Wha fo ofa pe ia, ke koe tau a tāina pe ia, au ko ne o sa iaho tau whanua ai, tau ko nistu tone he koe tai nini, si pesta koe tine peke ta whakahoa atu koe, mahalo ko na ia e tō tahana whakamata mai koe kai koe social media po whaka ilo i Pitania, i Lucia, mahalo koe kai tō whanea, i tau kon pōs. Koe ufonua te mokalaki, koe fo i mea koe ia, koe kakai ene ua he tupu ko wha ilo, i he talanoa social media i Pitania. Koe kono ai te ona whakahoa, o tau tala e whanua wau ke kopi niusia, ka tau tala whanua wau ke te mokalaki, ka hiri koia, koe harewa ke hui ki he tau ata aina e ka kai ke rea po lahi te hea te mokalaki i kopi niusia. Mahalo na koe mea peu wawea ke to'o here peu a kopi niusia ki olunga. Oku whasisi ia i mea pehe ka koe, te takai ko tu ono atu whare hopo ke whai pe mea ai. Ka koe tau whaamu e siwata, ki he lelei koe ho tau whanua mo pure i lelei ai mea ka koe ulunganga ko ia siwata koe ulunganga e oi whaunga ko toa u whaamkia. Malo pito palofesa ko tui ku mahino pito ai whatalanoa pia mo e whama apo koe ni ko ke whahoko ke whakakato ake ta prokalama koe e talanoa ako mo politikare i ahoni ku whamalo lahi atu i whainga maari e koe ni ku lawa ke whahoko tada toki wakai i he osi ko ia hawike miheni i ta taimi prokalama pia ku whamalo atu ai be ke tau kau sponsor pe foki ki he kainga ko tau be ku mo kau mai mo maua i he prokalama o e ahoni, te whawhia te ki motolo, he tau prokalama ka hoko mai, ke mo te mea mai, peka mo mea tau toki whelongoa. Malo au pito siwata. Malo, Professor.